happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. Abrabo meka se edien na waye a wanu hu pa obeka se rent ni mfidi me ba Dubai foforo no me ben bibia Ghana fo bebre eno ewo area ben Dera Dera ide ye sensam wo ho pa o me ba ha say no omu buma bem me ba fofo na me mpese me obi ehu se mo Dubai me share Ghana ni boy bi na ogina bane says it's one ho me no so ye market agent ogina ho ope bibia to na do wako shop at the end of the month shop ni tuan kana so man commission am so na ye nko me penwi me ko bi say bisare ni bi share the ye advert twa videos na me post ye nti me post ye na afi amanfo order e wo Ghana nti ujiska na matonam dey send you nti da ko me na guy ni say na wo ba market ni inside ankasa ba begina bane asko obi pia na obisan so opede na ato ade opese otobi ode no ko shop abenya commissioner na so betua woka me start ye no afi na minya customers minya ko ebidu bebi benya customers na me ko gina market pe customers eni omo ko market bi okay nti edu bebi na orders fi Ghana ba me wo enkofo bebra otumi sen ni miska 3 billion 4 billion fafa normal na ship koma me obi so ho ni mu da me customers omo ba obi ho otumi to normal na wa short okay etumi maniska me so minim ne da wow me ye adwuma wo genius 4 years bicycle cover gram and to be but me ba at least me the cars too coffee wow my year me sit down kakra san atopot fufro Ebusia for me mama akwaba the mobile experiences in life with Jumedia when it so o she Dubai o Dubai ene Dubai no yes the suma baby my baby oti asio unti asio na yes maba Dubai ni bi aze de ene ko na me ba Dubai ha no me ni agiye na me ni je nyina no fapem na efi me sweetheart bia enne me Nayas me be interview no sister no ye raba ne ho fe animunyam wo no ho enam wo no ho sika wo no ho bibia bi ekoye okita akoma pa na me ntare a me ba Dubai na ka se me di twa interview no dodo na ade e menua ya me ne e be interview opese mbondi intro ya betre time chuku na Dubai ha de oba bedru ha na se menua we ya me ne be interview no so we hu ne dia a che so wayera apremafo de asikafo MPs ministers che se wo mu nyina obi aba ono ne so na wo mu si na bibia bi e wotokrom ha e wo Dubai ha bia no ono nko anenim ono nko aso na do be kwakọ che so odu ti be kwakọ ro be kwakọ chira wo wono pa na be do be kwakọ pie so erade me si bi nya no mpo na asia kese enko efama aboafo a dane da won esomasen when I was Sansomasin, me be to Dubai, me did interviews, see experiences, see assign Ebremo, our logistic, Papago furniture, Jeffers mixture, Angel beverages, the boy fashion jewelry, Ebusia, min Samri, Umamin Chami Hue, and Koja Wafo, and Krato, and me ba Dubai, oh, Dubai, Boza. Hello, your friend is of Maame Serwaa. Me yen century, me say actress, and then you ma who do pee keka ho. And na me dwuma dinti, ma po me den ho hia me papa, na se bad ma po me den ho dia. And one Jefax mixture. Bonje, Jefax mixture nti, me ti me gina papa tenten so. Just say Jefax mama your best simu ankasa. Me nia be ma.
ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji fast mixture tumpre kopene say eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwan so eni fidie wonwosuom na aye ne frinchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane fast mixture na momitie enye ma penfo oba a oma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atomu se eye fast mixture pa pa pa. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Ever me mama kwaba biem me say mri wo ho me nsa akame akasa me sweet sister ma de nyina wo say na wo say me stress na be ni age na che say in fact ene no say ni je ni wom etuamu mama yemfa ezembo dede ye di koshia me superstar my sweet sister Maame Serwaa Maame Serwaa Maame Serwaa madie Madie. Guys, Mommy, what's up? Oh, fair. I'm so excited. Send me meshiao. Mommy, bibi aboko die. Mommy show me nim na me na wasa wate. Ne nipa oya dia osayeye. Onyankopon hraw. Atare a hye me sisi yi. Ewa na otobre mi. Die me ba Dubai, me die twa interviews ndodo na ye wa na to bre me mpaboa me share ye chese me short hair chese me bibia nya me wonhira wate me ni asopa mame ehimfa na ofri ehimfa na ko school na o mame na o papa mo ye nuanom dodo se me pa cho me mame fi ahomaso na papa fi career. Okay, me ko school wo Cape Coast SS Cape Coast and I'm co-investor of education Reneba. Okay. Nti mi wie ye no me koye me national service work Reneba Kumasi campus. Wow. That is admission office. Nti mi wie when ya tisi mi wie me ejuma wa kakra na three mi nya appointment wo GES Jacobu education office. Okay. That is Amansia Central. Nti also mi ejuma be 2 to 3 years. Okay. But me come 4 years na me HR ni me issues baby wa woni tia okwa adwuma mu a mpanimfo yi ye pa wo kwan ne yenya so ha me ma GS so no every month be omo validation and sa we pay ayeden aba. Okay. Nti do baby no na onye validation ma me o block me wo controller na me rere ma no mo san ye ma me omo ye ma me a pay ni ba no san de emba go koto bank na me pay san ayeden efa no. Nti che me kwa adwuma almost 1 year na me pay mba na me jaye na me ba akra. Nti me ba akra na me bishia me kuna me no hosisi police ni no. Mame, what worry? Tuni be ma ukunu na wo Dubai ha. Pacho da be ono wo Ghana e police ni wo Ghana. Etu gusu ni no wo gusu worry. Pacho. Wow. Nyame sha. Mame to aso. Nti me call akra no na afi de me ye ni say me so me mame ni minuamu no mo Switzerland nti no omo no mo so mo problem ni so mo di me akọ invest ewie omo pa adwuma mame na meja adwuma me ka bibi omo nti ase nti ase wo ja me life mame
nti me ba Accra so tu me fikuma se ba Accra no me kofa boxes wo counter na me de akwa achima me ton ya be 2 months na me ye container kese si so tu mambo ho na wow me ye container me sister no was Switzerland me fie kese wo so tu nti ho na me te nti me koye container si mambo mambo ho side na me ko mambo na bo me di a Maame Serwaa obi enim me nti na me Togo ko fanta ade ebegum nti na me tonton e ma ne me manta ade ya na me de da ko me ho na me se no o se me ko Togo akofa no ma sante o se me tre me hiem na me ba Dubai se me be fa no ma but me ba na me steady ha na me se no o se me wo ha na me ye adwuma kakra nti me steady system na me so me nko ska twitwi di am de be fa no ma akọ me kwa e be free e be problem be nti o se me tsana na me ye adwuma nti na me wa ageman me tu agent fee be me tu agent fee ko be 10 times ni na no madi Jesus nti later on no agema na ye hemfa eno so e wo Dubai but eno wo achire kakra oh okay nti me tu agent fee almost 10 times nti the toss 11 time na me kunu esend mi ska no ka chem se me twa we na se me nya adwuma na me mra fee na Ghana obi ampamo me 11 times so omuji ska ne die nti me fi bo ma na me fi ageman na maba Dubai ha say na maba spy Dubai market Sapka market or Sapka market any omu main market me fan say Ghana nke beka se tudu anasa gogoshi me ba na maba spy hwa me pe bibia ye wo ho because me wo Ghana na me call tudu because bodon ko me ne no no nti na me pese me spy ha market na me hu de metumi so aye no wa ha say because the me nya adwuma anya me metumi myself we say employment me metumi aye madwuma nti me buy the last time me buy na me share Ghana ni boy bi na ogina exit Nayas exit 1 ho and obisa am say me tonwi and am say do tonwi no so ye market agent ogina ho ope bibia to na do wako shop na wakoto na shop ni tu at the end of the month shop ni tu an kana so man commission am so na ye nko me penwi nti me ne no call na me spy nti me could be said this time when you share the advert try videos na me post to you nti me post you na afia man for order e wo Ghana nti me jiska na ma to na me dey send you nti da kom kwa na guy ne said na said they will senior customers you ada na one bar market ni inside ankasa oba begina Nayas ho ugina Nayas exit 1 na obi pia na obisa nso opede na ato ade opese otobi o de no shop obenya commissioner na so betua woka nti me started say me yes na afi na customers eba o de me ma girl bi say girl no ye Ghana ni nti me ne start girl no kwa yes akọ UK say adwuma na wa agent adwuma na market agent adwuma na de ko UK nti me started ye no afi na me nya customers me nya ko ebidu bebi me nya customers na me ko gina market me pe customers eni omo ko market bi okay nti edu bebi na orders fi Ghana ba wo ha every month bia no wenya kwa me nya nipa be 20 30 obi to me send 1 billion 2 billion fa to we fa brem obi kura to me ka say okay test kan ba oni business idea I'm trying to say any fa we na mfa so ne boom say ne na maja bepim sambe ba me ban fiti ase ende na enye easy mame wow baby a meko bia obi obepa adwuma ma me bia o pese bibi cost once me so me ba me ja ba ma wo fiti na me pese me yesa basa no ma ba prepa no eni kwenti na ma menya company work no nipa no popa adwuma ma me na me ametwia agent fee no kra no o sa pa me ho kwan nya ho kwan ne ye bibi ansa me so me ba fi se me ba 3 years nyankopon ne me dance me fa me kunu chi me fa bi so da ntina 3 years ni 3 years ha ukunu achi da 3 years ono kan kwa oba be visit me be nansen ya mo bat na ma me efim te so otwen no ye ni wi ansa wow kapra nti Dubai de obia was story obia obia enye easy obia was story do baby na me da that is best space nko mutu me free ho omutu me free ho no na ma ye stranded me hu de meye ti lady bi na me share no ka say ojime na odi me akoni free ho na ni free na ma be 1 month maybe ndu 1 month na me nyiska ye de amano ko na me sugu free na aso so o de tena ho by PBB enti ndu 1 month ene na me de start market agent na anti me ko market na se minya kakra ebia minya 50 dirham anam de abrɛ no minya 20 dirham anam de abrɛ ne saa na me tua
ewie afi na mi nya customers o market 20 dirham ni ya he na 50 dirham ne so ya he 50 dirham na kwa Ghana na best space no and you da so to see students for that so no okay and na ye mitria 600 dirham that is 2000 e Ghana scheme into 50 dirham na ye 1.5 for Ghana scheme okay. And at 20 dirham no so I think say na 60 cedis so say okay tinti an kakranka santa fe na fe na hu say me serious me story am me ko market and then me ko bo mo market wa nti me benya customers I will Dubai ha chese babia okay uko me page minim celebrity a waba ha wan be hu me ansa oko celebrity baba he bia menene na koto no ma market celebrity baba he bia menene na koto no ma market and ye dit ha ne yensa akoyechi me baaye me ye adwuma wo genius almost getting to 4 years to ba ha ye be yi me ba ha ya na me ba 3 years ni okay me ba 3 years ni okay na me ye adwuma wo genius 4 years bicycle cover cram and to be but me ba at least me the cars too coffee my year me sit down kakra san atopot fufro nti me say Dubai no so we serious ahaye we serious ahaye bebia wo betina bia no so we serious you can make it because me catch me maame say me maame e was Switzerland me sister Penny me my busanfo na ego me ba hafofro o su no kasa yesim oyi aha o ka story bebree Arab eyi ho but ohun se me ye bibi ofie no catch me say bibi obetina bia ne wa nipa nti no aha de aha ye so we serious na wonim de wo pa e na nipa nso so wo sa wo de she wotim say competition wo wiase nti baby obe find yourself bia no e wo say wo ye bibi na da chi wo fefo a sir want to tell nti ha de wo ye serious nko a aye Dubai de se we ye serious nko na wju wani fom meka se wani da fom nko ade a na wani e din pa e bo homodin a you make it mincha me ho emrasisi Hello, your friend is of Maame Serwaa. Me yen sentreni, me say actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti, ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia. Eno ane Jifax mixture. Bonje, Jifax mixture nti, mitimi gina pabo atenten so. Just Jifax mama your best mu ankasa. Me nia be ma Ebama wusu wa ye be mama pa. Senti a meji Jifax mixture tumpreko pene se. Edro no ho te. Ye de afa abefu nimdie kwan so. Eni fidie won suom e na ye ne frinchem kroje. Ye no nti ma ye resade. Enu wane Jifax mixture. Na momitie. Enye ma pemfo oba a o ma akwala no fo. Ana akwala onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwɛ saa edwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Jifax mixture. Pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, no tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Makuma swadi. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nia mepe, nia wenijihu. This advert is FDA approved.
atadwe ene ya tsedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa pade a mitrem a furniture papa pade a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wo etitrufu wagana krobo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ebusian for me mamo akwaba biem e de mobile experiences in life jumedia when you go so e Angel TV ye da nyankopon ase se da ne da oboye ho ban e ma ye nkwa ne ahoden na oma ye soso ye sebi na ne kase ye soso ye ka ho ebi enye ni penyina ena enya ne sei e to da na wo hwenko for stories a utie wo mabrabum experiences a e to da wo ho na ye wo se no madru de wu nanso medofo enye easy eto da so what 12 years na mkramberia ase be ye den but moment how be to be story I be say sister ya na se brei abrabo no chance ye nye easy but ene nyame ne na di ne ye na wakoma to ye frubi no bi frubi what e na se nkoma aboafo a wona so mase nyina ye nto aswe Maame Serwaa Maame enti unu kromo ware how many years ansana ujo no ho Ghana ba Dubai me ho no 2018 enti mu ware ebreben 2019 ma ware ankasa ware pa ya ye fie de but enye wede but ma ye fie de traditional marriage ma ye wow eti ebra na wuja no ho no maba no sen na okan anase o accept ye pese oni ye bosa nkomo no koso wa ware oba ware fo a ya beje wa ware afiri abusua ho na all of a sudden enka oba de anase emeka se oba wo ware a nka bebi a be ma ne tene ho na yesa wotena but wunya oba ma no ho na wo ma me tena baby internet feeling net sen na sen no so fa no okay ono no na me problem kakra me won ho aye time a me ba kra no na me behu na ye de ware but na ono ne ye type a on pese me ye adwuma okay because oye police ni opa adwuma opa police ma amanfo but anytime be ameka bia say wuti fie comment do enye hwe nti no me ba Dubai me ka chen say me kokuma ase oi nti me bedu ha wie na me ka chen o tukwan ya ba Dubai abrochire ha no o ka kire wo kunu a ware wo se me kokuma ase ne se hu ntina wo twa ne ntro no anka o ma me mma oh okay na me bedu ye no so no ma support no ma be bre hu nti otemase na onimmi se me no bana me ba me pa adwuma me nya basa nti ma support no me I think say enye say bia magimi manim kafra I think say me sika me nya no ha dodo no akra ekono hokora se miami mu because o ware be ma bi wo ha onhwe wo but ne honhom kra tai wachi ne kra ma ono makoso no nya bibie ni se wodija no wow e was so woman be support no woman ku bibie eko wow physical de obeboa no enye dinsin honhom de obeboa o de ne pai bo be tai wachi like obi wo ho lack enti me hu ne se de ni sunsum time echima me bibia cause me nyesika so enya me nkwa na wo se wudi e wo se me support no nti no nim say na me won me ni abra me ye adwuma de support mo no so move ko na nim nti no otemase wona na wo ba dabi wona ni ba na mo decide say mo be wo because uti baby no so ti baby my adwene cross say e bia this year 2026 mo be wo ye be wo nti wo be kofie anasa on ne be ba ha on ne be ba ha say me de me kofie me fan say next year mo ho next year mo wow
Uba since 2019. Me buy 3 years in. Oh, that is about 2023, yeah. Yeah. In 2023, you know. Uba work with you how many times? Me call that. 3 years in your own quarter. And the wager bear man or so one to know police in police for sure years do one on more in a pa. Police for do one I yes say. It's a legend some one. Oh, cry no obey. Sometimes na or the old shower you say. Any panu or cry no obey. Intino empire na obebo amane say. Nyankopon embo ne ho ban na ma umbenya obi obeba beji like so be ma de o nchen kra na so ka so be ye ma asem obeye sometimes so was a financial aspect no money pon because our we asike nim na enye de okay intino I think sanko background but ne ma me afrim nto be ye February ya intino we are obeba betwa be 2 weeks bi no ko na bia me so early next year January na me so no. It's about 3 years na unko fie da no ebusuafo a omo koje omo ne no koje ebeje waware free ebusuafo no omo abemu muda omo ne nko ho da enkofa problem bia ma da because unja ya ware na weja be man hosa me titru me akra mebusuafo kan de bia me ma me ka se se BBC a mami like shena ma me bona mane because enya sa na ye ware nja be ma hosa but me imagine say next year de me kwa me metena ha bi ebia meba na me befa no ma na makoton metia sesi amatwe no ma me ko like be 20 ni nemu ayema sanka dube ho mo ma ye full man ka ebia nka matwe no ma me se nyame adom na mkodu fia edan ba like ayema mkodu fia me start aton antino me metena ha bi ebia me ba mbitwa 3 days 3 months ana me sanko wow nti ya plan bibia se enoma de dana kwimto no otimase okay but wo ba yen so wanya obi bia on krata obi bia it's so you okay krata no we ya 2 years na ewu okay no asai okay to try so be renew one san wako oh okay so for now no Dubai ha na adwuma ben ankasa na meka se oye okay adwuma me ye ne se Dubai for Ghana for no omo betu omo mutu no maton okay omo ba me na me de omo ko shops a omo benya no ma f enti so wo de omo ko na omo nya no ma f because once most of times Ghana omo ta ko China ni tech enti omo ye comparison enti anza na ye sika no wosro sen ye times 3 or Ghana China ye times 2 enti wo no to me pe baby a no ma na fuma na esa ye quality a o de ne ratio okay me wo enkofo bebra otumi sen ni miska 3 billion 4 billion fafa no ma na ship koma me obi so ho ni mu da oba ba say my colleagues ne me customers omo ba obi ho otumi ton no ma na wa short okay etumi maniska miss me nim ne da wow no de ato okodu Ghana no de no wa sen ma de ama wow enti no eba ne sa omunya gidie wo mu e na misu de mehu ne se edwadifo no mo nti ho kwa enti nye easy so obedi ne sika me no charge na ma charge o se me tuto no ma ni na me shipli na abrewa sa 1 week na me spend it tuto ye no ma charge we bi 1000 dirham enu na meni wom ba wo sika na de brem ne de me nye interested okay enti be 3 years na na ma ya edu baby me kwaje dan na me de ye partition ma chiche ma me de han to bi ba na wa ma ne bi me gino estate way for no na me so me de renting me ye ne sa be 2 years up afi na pressure no do so and now complain I just what that homa chekwa no mo fro and I no me go no so far agent adwuma na ma yesa to date international say wo ye agent say obi e wo marketing side say bia obo ho no ma o Ghana na oni score de befa odi be twa ticket aba Dubai intini ope bibia na che say wa frel ana obi link wa ma no na che say de mo pe no o send you sika na wato na wo dey send and no ship di how many days it depend so per cargo and you do 1 month 2 weeks okay and air like cargo no okay and no me de konne ade a chen ya na no ebo no nsonson ye bi o mo ho
Okay. Sea cargo no bo from air like sea cargo no omo fancy kilos so. Okay. By air cargo no a 6 kilos to 23 kilos no Okay. omo de we musi charge no. Okay. I feel no matter what here. Wow, Maame, eti when no who say Uba obetena Dubai 3 years in ye na one fan call other countries no. Okay, me Feminkola bring me try me Switzerland me go invest kwa for university and farm mama. Okay. Ya try me busian for omu na egu Switzerland. Me mama kwa ono the first time of course my sister we come man 3 months. Okay. The second time omu man no 6 months. Okay. The third time omu man 1 year. And the fifth time omu man 5 years. And kwa when dey we no buy. Okay. It's me free omu na kwa ye 3 pe. Wow. My sister Penny no physician assistant to Switzerland. Your tosso no Bema ono so Canada. Ono so ko school no. Me ba ha say no. Omu bu mabem. Me ba fofo na me mpese me obi ehu se mo Dubai because na me mpese obi abebu mabem che se. Wo beken na wo maame brewa kra wo Switzerland. Omu bebu abem. Yeah. Na me nya de me penwie na me mpese me obi ehu. But me started say me ye in Japan kakran na me afi na me feel proud say mo Dubai because at least me so metu de me nsa esi me bu say me buy manya bibie wa achieve BBC we obi we ni ginam fusam. Oh, like the way I'm sitting here no obi ehu me opemasem ye ehu me opemasem because me ni muti. Yeah. And na won say nipa me hu ne say me twahwe wasesi a omo around me na better me de me akọ hospital and me busuafo kra involved into no me type bi a obi apemasem obi aso nimnyoa obi aso nimnyoa. Wow. Abrabo meka se edien na waye a wanu hu pa obeka se rent mi mfida. Ade a maye a menu me hu. A meka se me rent mfida ye. Me tu me ba Dubai foforo no. Me ben baby a Ghana for bebre. O ba Dubai foforo no. O ben baby a Ghana for bebre na ni ade a wanu hu pa. Eno e wo area ben. Dera. Dera ide ye sensam wo ho pa o. Pese okọ tu kwan na pese okọ anim a enye se woni Ghana fo ne yakọ batutu ben omu. Wow, ben omu bebra obi bia be skata me experience kakra menya no. Wow, me experience kakra menya no. Etu ba ye no wo de wo hu bo wom asa wo because of wakoma penti na me ti mani mo na wo tie wo monso like na ma bebre ebi ne okun ye ana say den ne siye wadaro ma na de wo show wo Angel TV na ono so because ebi na obi show person oba Dubai obi to me kan wechi asem poto what cross na me kra ye me no kra de we minti do mi hu bi da but obi to me pam na no ayepe. Wow, kromfo nso a wow kromfo utumi nya obi one no come market ko toto no ma one ne toto no ma come us sister and so be catch me say market na na me ko no we di bi beto to so and so me compare to China ahaje. Wow, na me say me na ya na di bi ampese obi kama ho asem a asem na so twa ho adanse because e bia wo yi wo ho ana obekasa wo defend wo ho. Wow, nti wo ye din na asem no ho asem na atwa ho adanse kese. It's wanu hu ade ba kwa beka se wa regret wanu hu pa in life se me wo wi asi bibia se we o meka se wo you okay ba Dubai 3 years wo you okay utimi support baby ebusunya baby se support bia but ade ba kwa wanu hu pa se bia meka se nka wo tu kwan afi na wo tu kwan aba Dubai fofora na wo tu kwan akokro bia so fofora baby a Ghana for what de omfa ho omra ho. And at the more omuhu ni say obi wo ho ba 6 years 10 years onstumi share danye bibia ntino at the moment ombehu say wo ofro no mo twu san say wo nya pai bofo a sometimes obi bakrom ha enye so for pa but attacks no doors esa hanso be yie no wa ha physical and spiritual now ha de omomo ye no physical and spiritual na esa Ghana for no bebere dodo na wo mkita ni bone honhum bone no abaifo dodo na no womo de abaha womo anya dodo na eba womo nya womo nya nto Ghana womo de abana me hu ni so ntumi ntu nti womo de kokonsa some like who don't who ben Ghana for some a wo bette no so dia agro kra obetimi a poison wo
dwene ho a me de bia mka se me metiwe nka me kunu nim me pa ba na mo jai nka ba this time kwampo de nka me friend nka wo jai me mpo because some to meet bia na e monwa ono akasa kro ho na so ofro bi no ofro na oka bi kire wa na age wo nsam but was there be me yere die etidie na abehwe camera ni ma aka kire ukunu ye friend say or the Vincent Mr. Vincent oyewe Oyadan omo ye good o adan for hwe camera ni me na me pacho chia na mame ansana dana sekese pa ansana ye be pon asan chia Bemena Yakupon show no man quattentin. In himself, my mew, oh, young, but family or mammy, na for ration. And one meet me a catch. Yakupon show, say, what's see every moon? One can be answering, what's see every moon? Yen shall say, ye know, obeko, and I say, and also still now, to minko. If this you was another should to buy now your business. Mean to me, unquestioned say. Na ye expect somebody time no be kwetwe kakra but adanfo no mo culture no akoye de wo kakra owu ye kwendi 2 months kra na omuso musie no nti eba ne sa na me nso me onse me servita fracha me be suja nti me involvement na me nim say omudi matwa akweche be 4 months bi na nke metumi akobat me ntumi akọ nti me so me necessary support bia me dey support and say support wow woni wonkuma afo montem etisen wukunu anu no me kunu nunuamu ye mienu pe na ketwa ba ketkete afa ye mienu pe omo ye miensa okay into ono ye penny na de odi mechi ne oyoba oye I think so oye juma o AMA Accra Metropolitan we na de otoso nso am sa fe no JSS okay wow it's only one term fine. Many one term fine. Wow. But be a cost kama. Mpachon. Say one nam for one term to say and only be cry. Me dear me na for the uncountable, but me who the way I me senior Maame girl. Okay. Because we are seeing individual differences. As we feel be a titini frame. Okay. Inti se wo kopie baby a or say wo cooperate with obia because nkwanso wote ho a you won't feel happy when nje nti no the obey ne so be control wakoma sometimes we bibia na wabo agu na wo bibia obe kasa bebre na wo bibi nso a won kasa and therefore they want to mean you feel abrabo but when they hu the way be senior my day amen girl okay yade yensem ba ewiye yi wadaroma se obi hwe obi ho no mo a opese owusika da ho opese odi business but onima de potsia ebia opese oton enti wo waba Dubai he ya wo hu se ahaye me so ye metumi dia support me chrome for Ghana for a eye de hwe me because obi ho no mo opese no ankasa kra ba Dubai obehese ne etie no no abehwe de etuem ne ade but ticket na nya easy ope plane papa afo enya easy from 15,000 Ghana cedis going Emirates say when you na full cry na 13 point something. Maybe Emirates na me fa ba enya asem ketwa. To obi wo ho no mo a opese ebia uto niema. E de breno. Te se me ka che o se to ntare bre mi. Man church ntare a me pe but trust me ntare a o de bre mi ni nyina ye ntare a me ni je ho. Pabo a o de bre mi nyina ye niema che se me ni je ho. So unique. I mean classy ankasa. Enti sa no so ebi obi show na so opese o fa niema. Ebrena ebia pampers ebia meka se mantare mpaboa jewelry ni nyina no obetimi aye wadaroma metimi aye me woni pa bebre a ombedi holidays no munye business omuni business idea bia e wo de omuye no ofie but so to me ba se wa oba omunya ba pa obedi holidays pe obeto perfume be miensa bi na eyi ono ankasa be yusu na maka che ne se mayemfa krom me din rush shop ni na maka che ne se we woton a eson faso abenyani we faso wo so pa we faso de hin na wo bebia wote no wo na abetrekre no mu ni nyina se bia we de beboa we we faso so we faso no ye boom we faso no wo from na me de fasi nso a ebeteki ebia 1.5 months and say 2 months me de fa by air so ebeteki ebia
3 days and 1 week ti nipa no ebeye no obeti ase no na waboa no sis onyankopon wo ho wonhyira wate wonhyira ani wadwuma pa I don't know me pe wasem so much because obi a oye ni papa bia wo wani bia samia metie mi ni ani kura na makoma mu ye fitanti mi hu se wo ye ni papa sa na obi o hwe bia so asebe wo wani bia so ebi hu se ukita akoma papa onyankopon wonhyira says ensema ya kan nyina hwe o camera nim e mame na me pa cho bone tofa na fa mame me gidi se nya fe na me chichi mi se tuwe nsema ya kan nyina de wo show de opeso e business nyina bone tofa e mame wadaro asem kakra me kan se ade bia obaye no asase su bia no bro ase woni nipa nante a wo de wo ye jimi forma nipa no said de beye a nipa no wo free na kwam kra onya wo soso da e wo wiase nti wo bro ho ase a Dubai ha betumi atena ha yemfa hantimes na wo bro ho ase na wo ye serious a wo bibia be ko pepepe eno ana metumi aka wow yankopon show nti sis so bi pese bi a o send you sika na wo fa eniema ma na we na yas mi ankasa mi di aginamu mi ankasa mi di aginamu because Maame Serwaa oyimi nua prekope yakasa obi nua enye sebe se nipa ne free me maame yem ana me free ne maame yem ana se bi a sebe o free mabusuem Maame Serwaa won pebone me pacho odwene nipa ho o sandwene Ghana for ye ho ti me pacho wadaroma hwa o camera nim bi na fa wo number bi tudwa ebi obi pese hu ne mobo na oboa na cause ne Ghana for ma ne mema no obi ani abro bi apeso e business obi apeso de nsa eye bibi atetoda na ye dwene ho be ko Nigeria kra na plane ticket a wo be just in and out nya asem keto ne China ne Turkey ni Dubai de ne najai nti wadaroma hwe o camera nim na me pacho wa fa o number tudwa mpacho me number nkasa de Dubai number nti wo frame na ne meka business ne bi ansama ma e bia mobile money number o kenye so nti me number ye 0522 783752 Dubai number pacho sambo bi 0522 783752 okay ebusia for Maame Serwaa number na iguasie no TV no aseno pacho fa na me pacho business bia me se na yas me di akagina me di miti eto ho ama no obeye edi ama mame show camera ni na chie nipa from fanchie free Dubai e fama adofo ene Ghana fo nyina e ma me nipa be miensa pacho michia me kuna busuafo because maame mu de muni around nti michia me kuna busuafo na me nanfofo na yankopon hye obi odi ne pipe time ene me sofo yankopon hye mu na okay maame yankopon hye o se ye to nsafra obae na odi ye betwetwe nkomo me da senso ene adoye ada ne da ye mame me ni so bebre nyame onhya se Ghana celebrities ene Ghana mekasa primafo a obi bia ma ne meme nyine ba Dubai be di holidays emu businessmen ni ade omo ba omo expecting person be business eni omutirim anasa omo nwene ho dampo nanso enne odi business ni je eni yedie ahye omumu edi ama omo nyame wonhya wate wonhya wanemu omma nkwatenten eni ahoden Awurade mmɔ ho ban ma yen wate yeda wase